Assam Sarkar, Assam Sarkar, Imalona, Inalona, Manipuri Lona, Manipuri Lona, Assam Sarkar, Assam Sarkar, Assam Sarkar. Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Aikogi MLA Kaushik Rai, Lakhimpurgi MLA Kaushik Rai, Lakhimpurgi MLA Kaushik Rai, Imalona, Assam Sarkar, Assam Sarkar, Manipuri Lona, Imalona, Maitai Lona, Maitai Popi Imana, Maitai Popi Imana, Maipa Jindabad, Maipa Jindabad, Long live Manipur Member, Manipur Members, long live, Maitai Popi Imana. Bagaimana tingginya bagus sebetulnya bangun kunci yang jauh sing merah bayi mahasiswa sing student union sing na nasi kongsi tang mahasiswa kongsi tu si Assam Sarkar ni mapam dan tawimal kangwai na kau ini mahasiswa pondok sepakalan na Assam Sarkar ni mapam dan tuan ini tersebut sekarang di pagi tamakta mahasiswa pondok sebab ini masih ada yang serta ini tamakta ini dan negara terus pondok tadi Maitai Popi Imana Maitai Popi Imana Assam Sarkar, Assam Sarkar, Assam Sarkar. MLA Kaushik Rai, Aikogi Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Aikogi Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Imalona, Imalona, Maitai Popi Imana, Maitai Popi Imana. Maya mapai lima kooperatif sehingga hindi mga taratang na kota lumasin na diri kung nila sa Maning na kamay tawla na mga. Assam Sarkar, Maitai Lona, Imalona, Maitai Lona, Maitai Lona.
Imana, Assam Sarkar, Assam Sarkar, Assam Sarkar. It is a heavy announcement that we the God, Manipuri and Manipuri Muslim, who related to the government of Assam, which is that Manipuri Lona, Kanna Lausi, Maitai Topi Imana, Assam Sarkar, Assam Sarkar, Manipuri Lona, Assam Sarkar, Assam Sarkar, Kanna Lausi, Assam Sarkar, Assam Sarkar, Maitai Topi Imana, Maitai Topi Imana, Manipuri Lona, Manipuri Lona, Assam Sarkar, Maitai Topi Imana. Mayami Phamda, Nolungna Ningsing Jabate, Aikogi, Manipuri Lona si, Manipuri Muslim Aikogi, Maitai Tangal Masung Manipuri sama Kani Sinaloli Balona si, Haukiba, Narang Agus kita angkut mapalna, Assam Sarkar na cabinet decision laguna, gazette notification piduna, Aikogi law na sibo, Assam ge associate official language amoina, sakang libagan oina lanana, Aikogi Maitai Maye, Manipuri state asisu, paslagi school da, tambaja bagi ayah bapidana pa sigaluina na, sagi ani sina nungai bapanguk saboina Assam Sarkar da. Taubimal kangbu ucap bagalan na nungai ba konsep pangdo pagi konsep nama baik rally ama sari ani sige apun ba sakta moi na putok sabani masida ikoi na Lakhimpur gi MLA oibiru ba ikoi gi MLA sini Kaushik musu thagat tabangam de mang na so lo na sebu sarkar gi aya ba pibi na bagi namangta hona bada so mateng kaya pangbiki loina lona Assam gi Chief Minister Himanta Biswa Sarma na so sizara lagpa konsep kaya da Manipuri Language Protection Committee, MLDC, Manipuri Development Council, Manipuri Sahitya Parishad, Amsugi, Thabu Basing, Maipagi, Thabu Basing Unaduna, Maga Kaya Madom, Donga Namusung Naito ng Wari Sanar Mamatungda, ay ko'y giwakat si Butabi doon na mahagna, Haukiba, Ngarang, Agay Kitang Kunapan na si, ay ko'y gilo na si Assam Associate Official Language sama ko'y na, Istikmari ay madi Assam di Istikmari kasar ay lakani bagi ay abang tibo daglay amasong Cebu Associate Official Language na sakang dina ay koy na
बेंक की थबक ताबदा पोस्ट ऑफिस की थबक ताबदा अखोई लोन असिगी सुखुदों चाबा फंगोगनी मसिदा अखोइना मणिपुरी लोन सागी अनि असिना आसाम सरकार की तौबमल खंबगी खोंसेत अमा ओइना नुंगाइबा फोंदोकबा लोनना खोंसेत चचबनी मसिदा सागी अनि असिना सप्तम अमसो कोटिनबनी खुदों चाबा फंगोगनी लोन असिबु ngangliba लोन असिबु तबदा मणिपुरी मुस्लिम अमसों मणिपुरी समाज अदगी होना जमान के बहन जाल बने होना जमान के बहन जाल बने होना जमान के बहन जाल बने मंतन कोकी पलेना मंतन कोकी पलेना होना जमान के बहन जाल बने होना जमान के बहन जाल बने jam ka natin. Masih anjing. Assam Sarkar Zindabad Jai Bhare Jai Bhare Jai Bhare Jai Bhare Namune Manipuri Language Namune Manipuri Language Jai Bhare Jai Bhare Jai Bhare It is a happy announcement that our Manipuri language has been recognized by the government of Assam recently, just yesterday, as an associate official language under the Assam government, as well as our Manipuri script is being introduced in the primary schools of Assam. So we are proud of being Manipuri, as well as Manipuri Muslim. God this community shows this gratitude to Himanta Biswa Sarma for being recognized Manipuri as an associate official language of Assam. Manipuri Popi Mana, Manipuri Lona, Manipuri Lona, Manipuri Popi Mana, Assam Sarkar, Zindabad, Assam Sarkar, Zindabad, Himanta Biswa Sarma, Zindabad, Himanta Biswa Sarma, Zindabad, Kaushik Rai, Zindabad, Kaushik Rai, Zindabad, Kaushik Rai, Zindabad. Srilujukta Kaushik Rai, Zindabad, Himanta Biswa Sarma, Zindabad, Himanta Biswa Sarma, Zindabad. Our Manipuri language has been recognized by the government of Assam as an associate official language under the government of Assam, and in various departments. Our Manipuri language will be used in writing application, in job application, and we have a great scope. We have introduced Manipuri as an associate official language by the government of Assam. In this connection, we both the communities, Manipuri Muslims and Maithis community, show gratitude to our respected Chief Minister Himanta Biswa Sarma ji, as well as our local MLA Shri Kaushik Rai ji.
being introduced Manipuri as an official language under the Assam government. So we show our gratitude to God, Shri Himanta Biswa Sharma, his cabinet colleagues, and especially to our Mayam Devi Sumapung Pachi, Amata Choi si Ajare, Islam Sarkar, Maitai Popi Mana, Maitai Popi Mana, Manipuri Lona, Manipuri Lona, Assam Sarkar, Assam Sarkar, Assam Sarkar, Kaushik Rai, Kaushik Rai, Himanta Biswa Sharma, Himanta Biswa Sharma, Assam Sarkar, Assam Sarkar, Maitai Lona, Maitai Lona, Assam Sarkar, Assam Sarkar, Himanta Biswa Sharma, Himanta Biswa Sharma, Kaushik Rai, Kaushik Rai, Hima Lona, Assam Sarkar, Assam Sarkar, Hima Lona. Which is spoken by both the Manipuri Muslims and local community as an associate official language under the government of Assam. So we both the communities show our gratitude to the government of Assam, especially to our Chief Minister Himanta Biswa Sharma, as well as our respected MLAs of Singapore. Maitai Lona, Maitai Lona. Ni kami mo jang labet ko boleh yo club organization abang kami state road himay dong siya ngarang August ki tang 18 Assam Sarkar na Manipuri loan bu official associate official loan oina Assam gi assembly da bill pass to gi nungai ba harau ba phongdok poina ngasi koi Lakipur gi Meitei na amasung Meitei pangana khunda ba mafam ayam ba koi bike rele chatuna Assam Sarkar bu thagat ba phongdok ba loina koi gi loan asibu Assam Sarkar na official loan oina bill pass to birak pasra maru na Lakipur gi MLA na choba mateng pangiba loina koi maifa ga loina tunga do malup kaya marom na koi gi loan asi phangna mai damakta akan ma khongjang kya changsing babu अदुगि हराव नुंगाइब फोंदोक ngasi maipana sinba rally asida bike rally asida saruk jabiba puna pu maipagi magedi hane thagali loina loan asibu official loan oinaba honabada mateng pangiba saruk yakiba lup khudimok ki tobimalsu maipana uchari khoi Assam le Manipuri khoi gi yamna chok choksen ngai oiba ngarang si August ki tang kunmafan sangwani nimit asida Assam assembly na Manipuri loan bu Assam gi associate official language oina bill pass torpagi damak ngasi asi nungaiba haraw phongdok poina bike rally sachabani har bike rally asida mayam saruk jabiduna lengbirak liba tongan tonga organization se amasung isinga mur upang khudimak pu akoi sinje langjiru mai phagi mai gedigi punamabu thagachari loina associate language chu phangna honabada mai pha amasung yang loina na chapina khiba COC sing maira phagi club organization sata union khudimak pu mai phagi mai gedi khwai khudimak ki tawimang khangba amasung thagachaw phongdok chari Ajima CM ana samlinga ki Chief Minister Himanta Biswa Sharma loina na assembly ki member khudi makpu mai phagi mai ge tegi angkhai leitana thagat chaba phongdok chari amasung loina na koi Lakipur kendra gi MLA si Kaushik Rai busu ekoi mai ge tegi mai phagi mai ge tegi angkhai leitana thagat chaba phongdok chari